my wife. Let's go. Pakikigulagi. Grade 5 section H. Ay, sa mga vlog dyan, time pa yaman. Bapak mo wala mo dali guys, kay karaan ako an. Hi, Ate. Sa YouTube lang ako ni-upload eh. First time. For a long time guys, mag-upload ko sa YouTube. Sa kasalang yun ni Dexter guys, si Dexter. Siya mag-kauban ako sa YouTube. Mga nag-upload ko sa YouTube sa una. So, ikasal lang siya guys. Sa una, nagipakaon na lang ako toothpaste na nasa double body ka lang ikasal na guys. For me, Sam and Indians. Hindi tayo pwede. Ginubutan mo niya ang toothpaste. Basta, nagkaan mo ko. Ito nag-isip ko paraan. I-prank ko siya ba? Ipakasta nimo si Stephanie. Dili lang si Stephanie ang ipakasta, dili lang Ginoo. The same with you, Stephanie. Congrats, Dexter, wala more. Guys, nalamin din rin sa reception. Like a fool, I went and stayed too long. I'm wondering if your love's still strong. Ooh, baby, here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours. Then that time I went and said goodbye. Now I'm back and not ashamed